Kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Gashyantare 2022 nibwo abakinnyi b'amakipe 19 ari gukina Tour du Rwanda y'uyu mwaka babyukiye mu muhanda bakina agace ka Kigali Rwamagana. Kakaba kari agace kaje gakurikira ko batangiye ku munsi w'ejo wo ku cyumweru tariki 20 Gashyantare 2022. Saa 3 nibwo abakinnyi b'amakipe atandukanye bose bahagurutse kuri Stade Amahoro aho isiganwa ry'agace ka kabiri ryatangiriye. Ryagombaga kunyura kuri Stade Amahoro ugana Airtel, Shelando, Gishushu, KBC, bagaca Kimicanga, bagaca ku Kinamba, bakazamuka Yamaha, Nyabugogo, Gatsata, Karuruma, Nyacyonga, Gasanze, Batsinda, Kagugu, bagaca mu Kabuga ka Nyarutarama, Kibagabaga, Kimironko, Zindiro, bagakomereza ku Murindi ahari uruganda rw'Inyange, bagakomeza Masaka, bakomereza Kabuga, Rugende, Nyagasambu, Ntunga, bagasoreza Rwamagana kuri Dereva Hotel. Nkwibutse ko Tour du Rwanda ari cyo gikorwa cy'imikino cyonyine kigera mu ntara zose z'u Rwanda kandi kigakurikiranwa n'abanyarwanda benshi badasanzwe nta kiguzi na gito, muri make bakagikurikira ku buntu. Kuva hafi ku kilometero cya 90 abakinnyi bazengurutse intera y'ibirometero 7.5 Rwamagana hafi y'ahari busorezwe isiganwa kuri Dereva Hotel, aho bazengurutse inshuro 10 nkuko byari bimeze ku munsi w'ejo. Nubwo imvura itari yoroheye abanyakigali, nanone abanyarwanda bitandukanye n'umwaka ushize Tour du Rwanda aho yabaye mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyari cyakajije umurego, ubu abanyarwanda bakomeje kwirekura ku mihanda aho baryoherwaga n'igare. Mbere yo guhaguruka, kapiteni wa Team Rwanda uhiriwe byiza Renus yavuze ko yiteguye kwitwara neza mu gace ka kabiri ka Tour du Rwanda. Mu marembo y'intara y'Uburasirazuba hari hatatswe indabo zitanga ikaze ku basiganwa ndetse n'abandi bagera kuri 850 bari bitabiriye Tour du Rwanda. Aho Tour du Rwanda yageze ikinjira mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Rwamagana, abafana bari benshi aho bari biganjemo abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Nyagasambu bari ku mihanda aho bari bategereje kwakira amagare. Abanyeshuri bari baraha bari bafite morali ndetse banagaragaza akanyamuneza kenshi mbere y'uko abasiganwa batambuka. Ahagana mu masaha 3:42 ku birometero 11 byari bimaze gukorwa, igikundi cyasizwe umunota umwe n'amasegonda 45. Matuji wa Maroc na Lagabo wa Algeria bakurikiye Haita na Sabahi ariko basizwe amasegonda 50. Abakinnyi bane barimo abanyamaroc n'umwongereza Haita Lewo bayoboye isiganwa kuva mu Gatsata kugeza i Rwamagana, ariko kuzenguruka intera y'ibirometero 6.5 inshuro 10 muri uyu mujyi wo mu Burasirazuba byasize hatsinze uwitwa Sandy Dujardin kuri sprint. Dujardin yakoresheje amasaha 3 iminota 28 n'amasegonda 25 anganya ibihe n'abandi benshi barimo uhiriwe byiza Renus wa Team Rwanda we wabaye wa gatanu. Ku rutonde rusange nyuma y'uduce tubiri tumaze gukinwa, Alexandre Geniez niwe ukinira TotalEnergies ari nawe uyoboye n'amasaha 3 n'iminota 33 n'amasegonda 6 akarusha amasegonda 6 Restrepo Jonathan wa Drone Hopper Androni, mu gihe Dujardin arushwa 7. Uhiriwe byiza Renus niwe munyarwanda uza hafi aho arushwa amasegonda 20 ku mwanya wa 22. Tour du Rwanda biteganyijwe ko izakomeza ku munsi w'ejo kuwa kabiri aho hazakinwa agace karekare ka Kigali Rubavu kazaba kareshya n'ibirometero 155.9. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora muri Tour du Rwanda. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro
ririmo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya, mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.